Alors musidɓe juɓɓe tedduɓe on salminama nokku kala ka wonɗon haray ko kumpital woni ka hewti hande ɗo Suisse ka wiyeteɗon Lausanne haray ɓe hewti gafi salmingol musidɗaɓe men guinéenɓe jooɗodaɓe fof wonɓe nder Suisse tentini Lausanne haray hiɗen fotti e suka men wonɗo Suisse ɗo makiteɗo Mody Boubacar Bary haray enen e makko en wonda e kumpital ɗo seeɗa humpitoɗen ko honno guinéenɓe ɓe woniri ko honno ɓe wuuriri e ndi leydi wiyetendi Suisse haray Mody Boubacar on jarama hiɗon salmina. On jarama Mody Mamadou Alpha, on jarama jentotoɓe e darayɓe kumpital haray min weltanike on seeno mon on eyyi men e sooke mon. Awa gasi on jarama haray ko iltandema hende tuma hewtuɗon e ndi leydi wiyetendi Suisse. Awa min mi ari Suisse ɗo depuis 1999 ɗum ko 1999 ko Égypte mi wonno ko toon mi iwtuno mi ari Suisse ɗo fi janngugol. Ok haray janngugol ngol mbeɗa ɓuri tamƴinade on wawno landintingol heɓuɗon diplôme ji mum haray ɗo liggade ɗo fewdo ɗo haray ko honno yiruɗon gurdan guinéenɓe wonuɓeɓen Suisse tentinima wontirɓe ɓen telemma ka wonirɗon ɗon e ko yowodiri hara ko golliroɓe e diplôme ji janggere. Bon guinéenɓe wonɓe Suisse ɗo jannguɓe ɓen marɓe diplôme marɓe kaydi ɓen fof haray no gollude no woodi kadi haray jannguɓe ha gayni hara heɓali golle si tawi domaine moɓe janggi on e muɗum golle ɗuuɗa e muɗum mais si tawi on tigi no e ndi leydi ɗo hara hino woni e leydi de maniére réguliére no mari kaydi haray on tigi no wona woniri o waway heɓugol golle ko wawatamo wurnugol wurna ɓeygure makko ko ɓuri wonde important kon ko vraiment ko heɓugol statut légal e leydi ndin ko ɗum ɗon ɓuri sattude. Ok ko ɗum woni statut légal on haray ko heɓugol kaydi no wonti wawa wonirde e leydi ndin ko ɗum woni statut légal. Statut légal on haray ko heɓugol ko ɓeynata kon permis de séjour ɗum ɗon noon hino wawi wonde hara permis on ko fi golle ma ɗum ko fi jande ma ɗum hara ko permis réfugié ma ɗum hara ko permis regroupement familial si tawi wano hara ko jombuɗo ma jombaɗo donc on tigi hino wawi arde hara ko regroupement familial hara kon statut ɗon on tigi mari ko ɗin statut ji ɗon wonata statut ji wawa ɗi jonnugol on tigi wongol ɗo de maniére légale. Ok hawa haray honon ko honɗum janggan ɗon? Bon min komi arno ɗo ko pharmacie mi wanno mi jannguno ha mi gayni et puis après ɗum ɗon on tigi Allah wallimmi mi heɓi golle donc on tigi no gollude on domaine o. Ok hara joni min wano wuuriɗo nokku goo simiɗo falama arde Suisse ɗo fi wuurugol ɗo haray ko honɗum atotoɗo law wajagol min falaɗon bon faalaɗo arde Suisse ɗo komi ɓuratamo wajagol koye on tigi ndaaru hara si on tigi aray ɗo hara on tigi aray de maniére légale c'est à dire si tawi ko faalaɗo janngude on tigi contacte a université ji ma école ji holte école ji ɗin windo so on tigi heeɓi admission imo wawi haray landagol visa ka ambassade hay fi wondema visa on no metti quand même heɓude moƴƴa moƴƴa kono si tawi arsike on tigi no e muɗum Allah walli mo heeɓi visa fi étude on tigi no wawi arde si tawi wona ɗum si tawi hara on tigi ƴetta golle hara ko entreprise employé mo on tigi kadi entreprise on landanto on tigi visa no on tigi arda mais c'est vrai que ɗum ɗon kañum kadi hino certifie par ce que fi on tigi heɓu entreprise engagé ay ɗomo il faudrait que hara golle ko on tigi gollata kon hara ko golle wonɗe spécial spécifique hara on va dire économie suisse on hino hatonjini e muɗum par ce que si tawi woni économie suisse on hatonjina e muɗum on tigi wawata heɓugol hayso on tigi heeɓi ƴetta ɗomo golle ko wakatan o wawata heɓirgol permis de séjour on ma permis de travail. Wano luttuɓe kadi noon no woodi musidɓe men boyi kadi arayɓe ɗo hara ɓe aray de maniére illégale et puis ɓe lando asile e si tawi on tigi no mari preuve ji ko on tigi landani asile kon
on tigi no wawi heɓude kaydi si tawi noon on tigi ala preuve ji haray fayda Suisse ɗo ko woni wo koya ko preuve si tawi preuve no woodi hara wona haalugol tun innugol miɗo dogi miɗo persécuta leydi an il faut que hara ya jogui preuve ji ko hollata wondema ya persécuta si tawi ɗum ɗon no timmi on tigi no wawi heɓude kadi statut réfugié. Ok, honno miɗo ɓuuri tamƴinade hiɗon wondi ɗo e ɓeygure mo haray kadi hiɗon mari gueɗal ɓe ɗo ɗen haray ne'ugol gueɗal ɓe mon ɓen ɗo sattanali on e ndi leydi. Bon, toujours wondugol e ɓeygure e leydi jananiri toujours haray no satti mais quand même état on no waɗi à disposition population on fof y compris population étrangère on infrastructure ji fi no on tigi wawat ne'irgol ɓiɓɓe mum ɓen no moƴƴiri donc probléme particulier ala ko woni tun haray hino wondi e dépense kadi moƴƴa wondugol ɗo e ɓeygure mum e paykoy koy no wondi e dépense kono on tigi waway wongol ɗo si tawi on tigi no gollude ɓeygu on tigi no gollude on tigi waway wongol ɗo wuura dignement sans probléme. Si haray ko hikkiti ɗon onon guinéen ɓe wonɓe ɓen Suisse ɗo yalli ɗon yiitida haray ɗon jokkodiri. Oui guinéen ɓe wonɓe Suisse ɗo ɓen fayda canton ji ɗin ɓurɗi ɗin no mari association de guinéen kay guinéen ɓe ɓen fottata ɓe organise fête ji ɓe essaya kadi waɗugol culture men on fiwata majju et puis kadi fiyo pay koye fayɓe maɓɓe ɓen yo waw andugol culture on jokkodira donc oui no jamma on no jokkodiri moƴƴa jokkeren ɗan on no woodi moƴƴa. Ok, no woodi ɗo guinéen ɓe hara fottayɓe ɗo e caɗele hara ɓe ala kaydi est ce que yalli hiɗon wawi hiɗon wowi ɓe wallitade ka hara ala few wara wonɓe ɓen ɗo fof situation mum on no rigui mi famali question min si tawi no woodi guinéen ɓe ɗo ɓe ala kaydi hara situation maɓɓe on no satti si tawi sifa ɓen no e leydi ndin ɗo ɗen. Oui no woodi effectivement musidɓe men wonɓe ɗo hara ɓe ala kaydi hara situation maɓɓe on no satti association ji ko woni ɗo kon hino wawi wallugol ɓe mais ko conseil tun fayda association ji ɗin wawi wallugol jama on conseil e si tawi no woodi ko windete walla ɓe windagol expliquana ɓe ko honno haray ɓe gerdata ko yer ɗum ɗon haray sutanaɓe kadi si tawi hiɓe haton jinni e soutien ji moral e matériel yer ɗum ɗon kono fayda ko yowi fi affaire kaydi on kon ko ɓe wawi wallugol on tigui yeeto on tigui kaydiji honɗum on tigui addata e ko hombo autorité ji ɗin yiidete yaaha yiida e maɓɓe e puis déposa kono ko feƴƴi ɗon kon fayda ko autorité on décidata en si tawi kaydiji ɗin fof no timmi. Ok, haray ko ɗum sakkitoto ɗon wiide fi daaroɓe kumpital nokku kala kaɓe woniri. Haray ko wawata innugol jama men on Suisse ko leydi vraiment respectude règle ji ɗin c' est à dire ko leydi on tigui no wawi wonde ɗo hara heɓali probléme fof si tawi on tigui hino jokki hino respecti loi ji maɓɓe ɗin e règle ji maɓɓe ɗin si tawi on tigui no respecti loi ji ɗin e règle ji ɗin on tigui wawi wongol ɗo wuura hara on tigui heɓali probléme si tawi noon on tigui ari ɗo hara respectata règle ji ɗin o wawata wonde ɗo par ce que kamɓe laamu ngu vraiment ɓe fijirta ɗum ɗon c' est à dire ko sa respecta les règle ji ɗi ɓe rewna e saria on e hoore ma hara no yaawi kadi jiifama on jalata donc ko ɗum ɗon. ɗon jarama Mamadou Boubacar haray kumpital weltike ko heɓanɗon men kon tan fi yewtugol men fi gurdajum o haray on jarama meɗen salmina ɓeygureji mon fof meɗen salmina wuroɓe Suisse fof kadi. Haray min salmini on jarama onon kadi seena mon on min weltike haray koye goto so Allah jaaɓi.